Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Samul phatla ni lina ninga ni nia US governors in thana rin Trump ho te an chetra President Biden larna tlaniam kumsang ni somni pahnia GOP ten Congress thunun thei anin beisei tunkar thole nia US state trend khata governor turle khopui then khata mayor tur thlanna President Joe Biden lam Democrat le President Louis Trump lam Grand Old Party GOP Republican haute nasataka in ripo in rin in Republican Party an ron che thalle a kumsang ni somni pahnia midterm election huna Republican hauten US Congress House of Senate an ron thunun chho thei anin beise tharle President Biden chuan alarna rating chu August tha a in nasatakin October tha aron hlo to a hei hiram chung thil domestic policy economy COVID-19 pandemic achin fel thei lo wangle Afghanistan chungchanga athutluk na siam dik lo wanga ngayani tunkara NBC polls ti chua President Biden larna rating chu za somli pahnia atatha ati Biden chuan Build Back Better Act dan te siamin America ram infrastructure ti thattum hlema se mi ten an ring zo lovin akai roi sarkar Biden administration chu a chezong in an mu phata ani economy thila za asomli chawin tha an ti a August la a in point za apasar in mi puirin na hlova COVID-19 hrileng chungchanga za asomnga pakhatin rin na an nga lain za apan in ama ring lo tu an pun belthung Thlasom jet White House luato in US COVID-19 wangin mi noi sari zali thi an tling chhota Gallup history poll data enin Biden hi tun hnaya president changlai zinga hniam chhole Donald Trump tiam lovin Trump kha sangni som pasaria rating za asom thum pasari chawani NBC polls chuan America mi puiten Biden an na job le economy thila ati vel dan chu a thalo an ti hle ti in apumpui overall za asom nga pali chuan an pompui lova za asom ruk phei chuan Biden economy chu a chhejong in an clear ati Biden hian ama a Democrat President Barack Obama le Bill Clinton larna rating chu kumkhat White House lu anu in aphalava sangni soma Obama chu za asom li ni in sangkhat zakwa sum ko palia Clinton chu za asom li pasari point pani ani Sangkhat zakwa sum ko palia midterm election a Democrats thunun House le Senate seat sumnga pali chu Republican ho ten an chu sak theya kumsang ni soma somruk pathum an chu sak thei bok Gallup polls data enin hetiang hi US President ten White House an lu atanga kumkhat nuwa an larna rating ani Joe Biden sangni somni pakhat August thla a za asomnga point pasari ani lain atla niam dora Sangni som pasaria Donald Trump khaza somthum pasari ni in Barack Obama sangni pakwa aza asomnga pathumani a George W Bush sangkha zako somret pariata za somret pariat ni in Bill Clinton sangkha zako somko pathuma za asomli pariata ni a George H.W. Bush sangkha zako somret pakwa a za somruk pariata ni Ronald Reagan sangkha zako somret pakhata za asomnga panga parsena ni a Jimmy Carter chu sangkha zakwa somsari pasari za asomnga panga ani Richard Nixon sangkha zakwa somruk pakwa za asomnga pasari ni in John F Kennedy sangkha zakwa somruk pakhata za asomsari pasari ani a Dwight Eisenhower sangkha zakwa somnga pathuma za asomruk panga ani Democrat ho tetan van puya chimemni Tholenia Virginia State Governor thana Democrats pachal Bill Clinton le Hillary te thian tha Barack Obama te thian le Democrats zinga michal langtak Senator Elizabeth Warren tele House Congressional Corte site hauten an campaign pui loi governor hlui Terry McAuliffe chu Republican Glenn Youngkin kumsumga pali chu anaron netlat maya Virginia State hi Biden an Trump chu sangni somni electiona point som jeta alo na state kha ani Youngkin hian vote noi som paruk singruk sangriat zakwa somthum panga za somnga point pakwa amu a McAuliffe hian vote noi som panga singriat sangriat za som pariat za somli pariat point pali amu US media ho te chuan Virginia State a Democrats an chak zo lo chuan nakum sang ni somni pahnia US midterm election thril tura nga in
Democrats tan van puya chimani hote anti hial Donald Trump chuan Glenn Youngkin a hne na channa awangin Virginia State mi puite hne na lom thu soina ti chuakin nangma ni wang chawatling thei kan ni I thok ho zelang u ati Mark Olive chuan in thlanna chaklo jok ni in pomchu a harsa hle ani ti in Youngkin hne na ero lompuina a hlan to ani Mark Olive hi Democratic National Committee Chairman hial lo ni to ni in Washington Elite Group zinga mi ania Barack Obama hun laya the Affordable Care Act Obamacare dan siam dona meijang haptu le phusa tak thin kha ane Mark Olive chuan Youngkin chu chi in thlerna ui pabo ring tak racist dog whistleblower ti in apua mase Youngkin chuan Virginia State nu le paten anti tur chu an hria ani ti in a campaigna Donald Trump chu campaign pui turin a som hran lo na in Trumpan vote ruk le ti jingpen wanga tlinga Biden apu na thlop tu ania mase Trump ang ero in zeldin thubol soi chiam na conspiracy theory ero asoi vewak ngai lo ani anti ama vote tu te pariata tanga som te chuan Youngkin chu Trump pathlop tura an ngaya ama chuan vote ti jingpen fraud ti sei vewak lavin declare felfai taka election neina election integrity adu thu soin now ti tlak abortion do tu kumhni kalta a Virginia State in major clean energy mandate anti dan asiam du lo tu ani election voting machine chu endi kanga yani ati a hei democrat hote chuan Trump dot soyanti an thlop ziale conspiracy theory cho thartumna anti sakani Terry McAuliffe fi President Louis Obama le Georgia Governor Louis Stacey Abrams mi hangte po in an campaign puina sa hle a mase an vortling zauta chuang lovani President Obama hi mi hang Black American zinga atlak na thin ema wangin President ani lo hnu thlengin US President dangte anglo takin US politics sa ala enroll zuina sa hle a Hillary Clinton le Joe Biden tan le Senator le Congressional member tur le Governor tur te po a campaign puina sa thin le Obama hian mi hang ho thin lung chevel asiam thiamangin Trump po in mingau White House teril ru a chok tho thiama US politics na sa takin anin mangzui zela Trump chu kumsang ni somni palia US president ni le a White House ron lua comeback le atum viau ni in an soi thina Glenn Youngkin chuan America ramin Virginia State chu an thler thua pani ti in state level mai ni lavin national level Washington khopui thlenga ngong nei tura che ta tum viawa an ngai ani Donald Trump chon kumsang ni somni pani midterm election le kumsang ni somni palia US presidential election lo tur tin zonin sang ni somni a an chaklo na Georgia Arizona Pennsylvania le North Carolina state avil deu chota heng state ate hian senate tan in thlan huna ama lam tang chaktir nge tumdon ani kumsang ni somni a Biden a ne lo khan US Congress a Biden nem nge na vote la ka Republican congressional member za somni pakhat la in Biden an pompui certify na vote an pe ani tin New Jersey State Governor in thana po Phil Murphy kumsomruk pali chu Republican Jack Sheterli chuan ne teule a vote cherchina in nei tak ti anni kumsomli pali nu sangkha jakwa sumko pasare nuwa Democrats mi le sa governor atana thlannon le na masaberani Phil Murphy po Democrats Progressive Intihaw Senator Bernie Sanders ten an campaign puina sa le Sheterli chuan ama thlop tu te hnena kan be sei ayana sa in ma kan son ti in lom thu a hrila mase vote chiar non turin election day atanga ni sari chungin ko ta azwal ko theyanga mase hai antum kherlo ni inalang Jack Sheterli hi medical lam Galen publishing din tu ani a Democrat Phil Murphy hian vote noi som pani singkhat sangkhat zali somnga pasari za asomnga point pathum ho in Republican Jack Sheterli hian vote noi som pakhat singkwa sang ni le som pasari za asomli pakwa point pani amuni in New York Times chuana ziak New Jersey State hian kumli kalta khan Republican Governor Chris Christie anei thina Phil Murphy hi annuwa aron chaka tuna thlannon le re-elect anita ani Murphy hian skula thokzir tir tu te chu COVID-19 vaccine lak tir vekle in chunga mai tuam tira doa Sheterli ero in chung chu adu lo bur thungani New Jersey State a COVID wanga thi singni sangriat an oma zirlai makta duai khat point pathum ten COVID rileng wangin har satna an tok mek ani
Biden an Democrat chaklo chan keima wanga ni lo ati Karliam ta maya President Biden chuan G20 summit rom khopuya nei le UN malak na pakhat COP26 Glasgow Scotland UK atela America lo kir le ta ti asoi thin changcho ya khovel ma a America ruai tu leadership ni na aron thar thole nu in US a ho chu atana boruak thalem lo in lo mok zui sia US media hotel in ama chaktok lo wanga Democratic Party che thalawa an pu chu chang le tin keima wanga nelawa American te chu athaberan phu a an momo chu kan phuruk saktura ni te in Build Back Better Act asiam angin US ramchunga mason na tura malak thuai thoya trul zia te soin Congress le House lama an party how tu te chu infrastructure atan US dollar tluk le ding on sang khat le social and climate change dona tura US dollar trillion khat point pasari panga arot te pompui thuai turina phu tani Democratic Party chaktok lo na chu ama mo phurna ani lo ti soin election day ma in heng sum man turte hi ti fel dei to turani ati Biden chuan G20 summit le COP26 sa Chinese President Xi Jinping le Russian President Vladimir Putin te thian dun del du lo chu China chuan global warming climate change chungchanga khovel roi tu ani du lo ani ati Republican ho te chuan Senate Biden administration sumruam man hi an lo dan saka Democrat Senator zinga vote pui thelo pani velan ombok nen Biden admin malak na chu achak hlei thei big lovani Reuters chuan tunruma US state trend khata Democrat che thalo chuan Biden ati phuzuka nakuma midterm election lo om tura Congress so Democrats ho te ni lovin Republican ho ten an thunun chawarin om ati President Biden chuan naw pangkum nga atranga kumsom pakhat inkar te tana Pfizer Biotech Siam COVID-19 vaccine pek na tur US Center for Disease Control and Prevention CDS laminan pompui chu fakin America tan ni ro pui great day takani ati Dr. Rachel Walensky Director of CDS chuan kumnga atranga kumsom pakhat inkar tana COVID vaccine hi thole ni khanan pompui ti asoibok US politics Asian American anlo lang truam tunkar thole ni a state governor India Rama chief minister ang deule khopui lian zola mayor thlanna hian Asian American male mingau white male nilo male an ron lang nuala US a zofa te male ero ala lang veri lo ni inalang Boston khopui chuan kumzan hi don chunga Asian American mayor an thlangtlinga Michelle Wu kumsom thum paruk fapathum nei lai chu an thlangtlinga Taiwan atanga pemlu tania Michelle Wu chuan Twittera thank you Boston ti in arun ziaka Cincinnati khopui chuan mewaratan anu Tibetan apa Indian after puraval kumsom thum paria ta nei dona ani po in zan in hian history kan siamta ati vebok schedule khopui chuan mewaratan Bruce Heralds second generation Japanese American mi hangan nei melboka Dearborn Michigan State chuan mewaratan Abdullah Hamod kumsom thum pakhat Arab American Muslim an nei don bokani Dearborn khuwa hi mi hring noi khat sing khat che na nia voi khat na turin Lebanese American Arab mewaran nei dona akhing pui Gary Oronchak chu vote za asomnga panga donin a hnea Mayor nilai John B. O'Reilly chu damlo na wangin achu zui theilovani New York khopuya mihang police captain Eric Adam Democrat chuan Republican Curtis Silwa anhea Silwa hi kothlera civilian te veng him tu tur Guardian Angels ti da rutu ania Minneapolis Minnesota state a mihang tlangwal Floyd chu police ten an tha awangin Police Department aya Public Safety Agency roi du te chu hnolin Democrats mi le sa police thlop tu Jacob Frey chu za somnga parukin thannon le ani a Atlanta Miami Detroit Seattle Boston Cincinnati and tel Asian ho te hi California le Hawaii ati antam hle heti la hian US history a public office lu tu upaberni turin New Jersey state a Tinton Falls khwa a mewaratan Vito Perillo gumsom ko pasari chu thannon le ani a ani hi indo pui pani na hun la ya si pailo tangto kumsang ni som pasaria mi puiten pui him na ngai saktu ti in an thlanga tuna atlin non le awangin a pension huna kumza pakhat mi ani to donani mi ta chuan kan khopui chu kan ngai sakani ti an hailo ani ati
khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ule